Dobrodošli nazad u Forest Talks. Ja sam Atlas. Svi vi koji pratite moj rad znate da sam opsjednut idejom mira u nemiru. Danas probijamo prostor i vrijeme. Preko puta mene ne sjedi neki tek guru niti influencer. Sjedi čovjek koji je bio rob u Rimu, a postao slobodan čovjek u glavi. Njegove riječi su preživjele 2000 godina da bi nas danas ošamarile. On šepa, ima stari štap i gleda me kao da sam mu dužan pare, a zapravo mi nudi slobodu. Dame i gospodo, Epiktet. Ili, kako bih ga ja nazvao da smo komšije, Dedo Epi. Dobrodošao. Bolje vas našao. I pustite titule Dedo. Zovi me robom, zovi me hromim, sve jedno mi je. To je samo tijelo. Nego, jesi li ti taj što piše o miru? Trudim se. Pokušavam objasniti ljudima da smo robovi sistema, ega. Stani. Nisi ti rob sistema. Ti si rob svoje želje da ne budeš u sistemu. Kako to misliš? Pa slušaj me, bolan. Ako želiš nešto što nije do tebe, rob si. Ako želiš da promijeniš sistem, a sistem nije u tvojoj moći, rob si sistema. Ako želiš da te ljudi čitaju i hvale, rob si tih ljudi. Slobodan je onaj ko želi samo ono što je do njega. A šta je do tebe, Atlas? Moji postupci, moje misli. Eto, tvoja volja, tvoj izbor. Vidiš ovu šolju kafe? Podiže fildžan. Ako ja sad želim da ova kafa bude vruća, a ona se ohladila, ja sam nesretan, ja sam budala. Kafa se hladi, to je priroda. Moje je da je popijem ili ne popijem. Ali da se nerviram što je hladna, to znači da sam vezao svoju sreću za temperaturu vode. Ali to zvuči malo pasivno, zar ne? U mojoj knjizi pišem o borbi, o plivanju uzvodno ili nizvodno. Ljudi danas misle da moraju kontrolisati sve, karijeru, izgled, šta drugi misle o njima. To jeste bolest vašeg vremena. Hoćete da kontrolišete ono što nije vaše. Gledaj, Jarane, imaš dvije vrste stvari na dunjaluku. Prvo, ono što je tvoje. Tvoje mišljenje, tvoja želja, tvoj poriv, tvoje odbijanje. Ukratko, tvoja duša. Drugo, ono što nije tvoje. Tvoje tijelo, da, dobro si čuo. Tijelo je samo meso, blato. Tvoj imetak, tvoja reputacija, tvoji roditelji, tvoja djeca, tvoj posao. To nije tvoje. Čekaj, kako moje tijelo nije moje? Kako moja djeca nisu moje? To zvuči surovo. Surovo? Surovo je lagati sebe. Je li možeš spriječiti da se razboliš? Ne možeš. Je li možeš spriječiti da ti dijete umre ako je takva sudbina? Ne možeš. Ako misliš da su tvoji, plakaćeš, vrištaćeš na Boga kad ti ih uzme. Ali ako shvatiš istinu, da si ti putnik u svratištu, a sve to ti je dato na korištenje, kao soba u hotelu, onda ćeš biti miran. Kad poljubiš dijete za laku noć, reci sebi, ljubim smrtnika, ljubim nekoga ko mi je posuđen. Tako kad to dijete ode, nećeš biti slomljen. Bićeš zahvalan što si ga uopće imao priliku opoznati. To je ona stoička priprema za najgore. Ali Epiktete, živimo u Bosni, na Balkanu. Ovdje ljudi stalno kukaju na sudbinu, na državu, na političare. Je li to taj stoicizam? Ma kakvi, to je kukavičluk. Ovi tvoji ljudi ovdje kukaju zar žele stvari koje ne mogu imati bez da prodaju obraz. Vidi ovog što hoće da bude ministar ili direktor. On dođe meni i kaže, Epiktete, jadan ja moram slušati onog idiota od stranačkog šefa. Ja mu kažem, pa nemoj ga slušati. On kaže, ali onda neću biti direktor. Pa Jarane, to je cijena. Želiš li biti direktor? Cijena je da prodaš slobodu, da klimaš glavom, da ljubiš skute. Plati cijenu i šuti, nemoj mi kukati. Hoćeš li da budeš slobodan? Onda ne možeš biti direktor pod tim uslovima. Budi sirotinja, ali budi beg u svojoj glavi. Ne možeš imati i jare i pare. Ne možeš imati i dostojanstvo i milost tiranina. To me podsjeća na dio iz tvojih razgovora, o onom tipu što je stio u toalet pa držao noćnu posudu svom gazdi. Taj. Kaže on meni, ali Epiktete, ako mu da pridržim noćnu posudu, ubit će me. Pa pridrži je onda, ali nemoj reći da si to uradio svojom voljom. Prodao si se za život. Vidiš moju nogu? Pokazuje na hromu nogu. Neki gospodar mi je ovo uradio dok sam bio rob. Mogao mi je odsjeći glavu. Je li me povrijedio? Nije. Povrijedio je nogu. Noga je šepava. Epiktet nije. Ako me bace u zatvoru je moje tijelo. Moja volja šeta poljanama, priča s Bogom, smije se njihovim katancima. To je sloboda, sine moj.
U svojoj knjizi Mir u nemiru pišem o tome kako smo postali NPC-evi, sporedni likovi u svojim životima. Ti koristiš metaforu glumca u predstavi. Tako je. Bog je režiser. On ti je dao ulogu. Nekom je dao ulogu cara, nekom ulogu prosjaka, nekom ulogu bogalja kao meni. Tvoje nije da biraš ulogu. Tvoje je da je odglumaš za Oskara. Ako si dobio ulogu siromaha, budi najbolji, najdostojanstveniji siromah na svijetu. Nemoj da ti tekst bude jao što nisam bogat. To nije tvoj tekst. Tvoj tekst je da pokažeš kako čovjek može biti sretan i bez pari. Ali vi hoćete da budete režiseri, hoćete da mijenjate scenario. Zato ste nesretni. Ali zar ne treba težiti boljem? Zar ne treba raditi na sebi? Treba raditi na sebi, a ne na stvarima oko sebe. To je razlika. Radi na svojim uvjerenjima. Kad te neko uvrijedi u saobraćaju ili te neko pljuje na internetu, čuo sam da to sad radite. Šta se desilo? Neko je proizveo zvuk. Neko je napisao slova. To je činjenica. To da si ti uvrijeđen, to je tvoje mišljenje. Ti si dodao tu ocjenu. On je bacio kamen, ti si odlučio da te taj kamen boli u duši. Budi stijena. Kamen se odbije. Ako se uvrijediš, to znači da si saučesnik onoga ko te uvrijeđe. Dao si mu ključeve svog mira. To je onaj koncept svjedoka o kojem ja pričam, biti posmatrač svojih reakcija. Ali reci mi kako da običan čovjek koji radi od 8 do 4, ima kredit, ima djecu, kako da on primijeni ovo? Dođe kući umoran, žena nervozna, računi stigli. Prvo, nek prestane tražiti sreću tamo gdje je nema. Tražiš sreću u plati. Plata može kasniti, nije do tebe. Tražiš sreću u tome da žena bude raspoložena. Žena je drugo ljudsko tijelo. Ima svoju volju, boli je glava, nije do tebe. Ako vežeš svoj mir za to da sve bude savršeno vani, nikad nećeš imati mira. Kad dođeš kući i vidiš haos, reci sebi, ovo je materijal za vježbu. Kao što hrvač treba teškog protivnika da bi ojačao, tako ti treba taj težak dan. Bog ti kaže, evo ti atlas, teška situacija, da vidimo jesi li naučio lekciju ili samo palamudiš po podcastima. Svaka prepreka je prilika da vježbaš vrlinu. Žena viče, vježbaj strpljenje. Dijete plače, vježbaj blagost. Nema para, vježbaj skromnost. Sve ima dvije drške, jarane. Možeš lonac uhvatiti za vrelu dršku i opeći se, kukanje, ili za hladnu dršku, prihvaćanje. Ti biraš. Spominješ Boga često. Tvoj Bog nije onaj čiko na oblaku, više je kao univerzalni razum, priroda. Zovi ga kako god hoćeš. Zeus, Allah, priroda, sudbina. To je onaj red koji upravlja svemirom. Pogledaj sunce, pogledaj smjenu godišnjih sezona. Sve ide po planu. Samo čovjek, ta mala, arogantna životinja se buni. Zašto pada kiša danas, htio sam na roštilj? Pa pada jer treba zemlji bolan. Zar da se cijeli svemir prilagodi tvom ćevapu? Biti pobožan ili duhovan čovjek za mene znači reći, u redu, ako je ovo tvoja volja, onda je i moja. Neću da me vučeš kao psa vezanog za kola. Hodaću sam uz kola. To je amor fati. Voli svoju sudbinu. Ne samo trpi je, voli je jer je tvoja. Često se osjećam usamljeno u tim razmišljanjima. Kao da sam, kako kažem u knjizi, plivam u rijeci krokodila, a svi ostali misle da je to normalno. Kako se nositi sa društvom koje te ne razumije? A što ti treba da te razumiju? Jel ti treba aplauz? Ako želiš biti filozof, pripremi se da te ismijevaju. Reći će, vidi ga odjednom postao pametan, digao nos. Ali ako ustraješ, ti isti ljudi će ti se kasnije diviti. Ali ako se povučeš bireti neugodno, smijat će ti se duplo. Pazi s kim se družiš. Ako se družiš sa prljavim ljudima, i ti ćeš se isprljati. Ne možeš sjediti s ljudima koji samo pričaju o parama, tračaju i kukaju, a ostati čist. Ili ih povući gore, ili se makni. Budi kao onaj koji je zalutao u mraku, ali je našao lampu. Ne maši lampom drugima u lice da ih oslijepiš. Samo hodaj i osvjetljavaj put. Ko hoće, pratit će te. Za kraj, Epiktete, znamo da si u Rimu predavao mnogima, čak je car Hadrian prilazio da te sluša, ali nikada nisi zapisao ni riječ. Sve ovo što imamo zapisao je tvoj učenik Arijan. Zašto nisi zapisao? Odmahnim rukom. Šta mi se trebaju knjige? Knjige su mrtve, filozofija je živa stvar. Vidiš te šolice gore za tebe, puno knjiga. Ljudi pročitaju knjigu o vježbanju i misle da su jaki. Ne, jarane. Pokaži mi svoja ramena. Ne zanima me tvoj tegovi, knjige. Zanima me tvoj mišić, karakter. Moji zapisi su moji učenici. Ako oni žive slobodno, to je moja knjiga. Ti pišeš, Atlas, i to je lijepo. Ali zapamti, kad zatvoriš laptop, kad ugasiš ovaj mikrofon, tad počinje prava filozofija.
Kad te neko ogračka auto na parkingu, tu mi pokaži jesi li pročitao moju knjigu ili si je samo držao u ruci. Pokaži mi svoja ramena, ne svoje tegove. Mislim da ću to tetovirati. Hvala ti učitelju što si svratio u naš dunjalučki studio. Nema na čemu i zapamti, kad izađeš odavde, vrata su uvijek otvorena. Ako ti igra života postane preteška, možeš otići, umrijeti. Ali dok si tu, igraj kako treba. Nemoj biti loš glumac. Ovo je bio Epiktet, ja sam Atlas, a vi prestanite veslati uzvodno. Prepustite se struji, ali držite kormilo svog uma. Mir s vama.